li dobro? Jesi osjećan? Ne. Mislim da je samo uganuće, ali moram na rengen. Moraš sjesti i odmoriti. Ne miči se, možda si slomio nešto. Nemoj mi govoriti što da radim, u redu? Zašto si ga dovela? Ja ga nisam dovela, Leo, ne znam što radi ovdje. Idi, Diego. Je li jako boli? Ma, ne prejako. Mogu ti pomoći? Dobro sam. Kako si? Što ti je rekao doktor? Morao sam u bolnicu na rengen. Nije ništa. Samo uganuće. Jesi li vidjela moju torbu? Tamo je. Zvonio ti je mobitel. Uzela sam ga. Zvala te Violeta. Nisam se javila. Otišla je? Da. Sama? Nisam vidjela kad je odlazila. Ona ti je djevojka. Komplicirano je. Komplicirano zbog tebe ili zbog nje? Zbog svega. Kako je motor? Malo je strgan, ali dobro je. Sad nam samo još treba vozač. Ti si najbolji mehaničar kojeg poznam. Leone! Otišla je sama. Prijateljica.